Eche cha Red na neki ikiha ekino bunuzi bwingi. Red egenuzire ku kizeje. Na kisoro nabwe nebetanuzire bozi watishobore kita. Obutaka bwa kisoro. Hati bwe nibunuze kikijeje. Kandi hano mbarara. Hati bwe nibunuza echecho cha Red. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati Kore media Nkole Media TV, thank you so much for watching. Ijuka kutusubscribinga otoreke rukundo nkabutosha amazina ndi Joanna na kwakira program yitu eyobuhingi nobulisa farming with Joanna Elizoba twatayayira farm yebikijo turiyo mu farm yebikijo ababantu n'abahingi bebikijo bakutushobora twine types zingayi ezebikijo ebikijo nabihingira ha eka nimbasa kugure motoka na kwakira sebo natinya nakira madamu ebikije ebi wabihinga kekibuze kiwabuza cyo kugira ngo nubasa kugura motoka ni kirujuru umwanya ugo wabihingamo banzo tugambire turiyo mu mwanya ki na namazina gawe amazina ni banyeta tumuhimbise Kenesi kandi tujyo mu cyaro cya Nyakabungo niyo Sero Mbarara City Kacika North Division Mbarara City nebikijo farm yebikijo nkeje birimo wantanga harimo bukushanga umuyino mu mwanya gwo kubasa kuhinga mebikijo nkebi. Okay, hati ninyenda tugende mpora nabanza kubuza nti eka yanjemwe eyebikijo eyekishara turiyo mu kishara nimbasa kuyiyamu miliyoni 10 ninga miliyoni 100 ni kibasika bitaho wabo bwina katare kabyo akatare kebikijo na kampora kunka kuwo kubuyina katare kandi kikijo hati nkeke kikijo uri kucuguza nka 12 ninga 15 no basa kwiha mu motoka na miliyoni 10 nozihisa mazima hati banzo tworeki eche kikijo kinyine ejini type kinkwasira eche kikijo cyoyine ejo nibagine ni type 1 eyiba kweta nebeje ya Red hato mu bikijo twinemo type 2 ejeje Red na neji white ejeje white eje mbibo nkajiha kisoro nkajiha kisoro konka kunu te kundo butaka bwa kunu eje white kugikundaje so eyo kuba erije okokwe eri kweraje nejo ya Red eche cha Red na neki ikiha ekino bunuzi bwingi Red egenuzire ku kizeje na kisoro nabwe nebetanuzire bozi watishobore kita obutaka bwa kisoro hati bwe nibunuze kikijeje kandi hano mbarara hati bwe nibunuza echecho cha Red hati nani nyenda kutandika akuhinga ebikijo kora famu yebikijo nine kuba nineki echo kubanza ushemere kuboye no mwanya gwitaka ekita kishara cha government eritaka ryine cyapa tikisharara kure kati kugira ngo ngamataka gonagari ya hansi ngo nigahagaje mu kisharara itakeri tiryo mu kisharara ne cyapa gine cyapa so niriyengana 1 acre so ni mpinga mebikijo kandi noreba wagete kisharara ko kati kisharara hakwati naho kureba harimo amizi ningaki nitakiri rya hansi ryina mizi ekikijo nikikunda itaka rikushaki ekikijo nikikunda itaka rya braka ningashi rumusoyiro eriri kuba ribonire akuba wari tahanta hatabonire itake ekikijo cyo nikibasa kuguna tikikura kandi kigira ubugingo bugufu kandi abantu ubugingo bugufu tebakubukunda mizi wagebwa nkenda na hari ya mizi of course na hani henda ngo habe hina mizi habe hina mizi kugira tobundi nko mushana wabasa kumemera mu hakubi kikijo nikibani cyenda ngo kitakatebwo mushana nabwe challenge cyatebwo mushana mwinji no shanga cyari bwo bukoko kandi hati nkitwa bakuhinga twine challenge yo kugira ngo kutufu no bukoko titwakabwe no mubazi bwo kugira ki
ogwo kufuhirira gukita obwo bukoko mbwene chikijo tikine mubazo gwo kufuhira nga mazima tikine mubazo gwo kufuhira iwo ko kukitaye kikuru no kukireberera ukareba ngo ticaza mu mwata aho niho bwo kubasa kuzibira nko bukoko bwo kubasa kubani bukitahirira ni bukoko ki obuku affecting ebikije itwo mu bakiga twinemu emungwe chikijo ni kimungo shanga kifumafu mukire then twinemu na kanyagombwa so ebyebyo nibyo bukoko n'ubundi bukuburiro hanso mwitaka ukashanga cyayoma kitakatandikire kutahengingo aha ni challenges ki zo kubugabugana iwe nko muhinji webikije habwo kugira ngo turyo mu site twine challenge y'abashuma twine challenge y'abashuma ni batunyangaraze bikije ebi no shanga umuntu yija nkekiro yaenda natema motoka gitwara iwe mukashesho no shanga bikijo bitagizire ki bitarimo endijo challenge ne yakatare ukuna nakugambire ebikijo akatare kabyo tikakarebe kiri so twobere nitugira ati ho kuba hariho nk'abantu abo kubasa kutushomesa nkabikijo tukareba yani tubasa kufuna muhina bo kutugira ngo ushango yine products ezikurwo mu bikijo ninga nkavari addition kugira to mu bikijo twabasa kubiprocessinga tukagira kitwagira ki ekitwihamo akwa hati nkitwa abahinji bebikijo ekikijo no hindara uci amwe n'amagoba gacho no kurya ninga shoka bono warukumi so nico kurebera nitunyigwa mu mununga tukagira ngo wabona mu sente nyingi timu supply ngo mbutare umashomero nywe okweka nindeba yakatari kamani ni bari bace abana b'amashomero bumwe nka season nabwo ne beri season nke yo mupira ushanga nkishomero ryatware bikijo nke bye mitwari ebiri ningo mutwaro kukati hariho kugira ngo harimo sente nyingi zo kugira ngo wabona ngo bija wabona nka supply akajya tebikijo musirwena nagutwara akakuhereze sente zikurebeka twenda kutandika kuhinga bikijebi nitutandikira ari kiningashi omuhingi nabanza kwe preparing ata cyo kubanza no banzo rondo mwanya ubwo kuhinga mebikijo icya kabiri ubanzo manya itakari yawe ryo ryoyine nimbibo kiyekije kubasa kuba negera ki nezamo uganyima uronde mbibo hakwa nembibe gite yangu hirondana kugira ati niwe mbibo emwe mbibo zimwe kaninziha kisoro nyenemwe endijo mbibo nkajiha rugazi nkakinagihere rugazi yahika kunu yahanga Rugazi sugar factory nkanyezire ngo ubundi nkahinge mbibo yebikijo nanye nanke ya shukari ndonda amagezi go kuprocessinga shukari konka imbibeje kagira ki kanga so nashanga nyine types ibirezi ezinabandize kutestingaho zabanizo zafa kugeza aho amwanya yazuna basa kuba nimpinga mbwenu ebi okay hati challenge ndijo ni challenge ndijo yitwine niyo kutransporting ebikijebi ukubyekorera kubitwara katugira ngo wabona nko umuntu ya nkaba bishomero kugira ngo nibenda nkebikije ahiba kuzanira nko mupira kutware bikijebi wakome bikije 10 kubyekorera ha mutwe kigumire ikinde cya kabiri nkanye tukafuna kagaraha niko kuba no bisindikaho konkati byanguye kusindike bikijo nibani biremerera kubyiho musiri kubitaha muhanda naco kigumire kuko wakigamba mbwenu ekikije ki embibo iwatugambira no gigura omunasare bed omuryaba bakutera nasare bed seedlings ninga embibo neruga kikijo cyenye we bari munonga ekikije cyo bwo kukireba wakikwasize nekikijo nekintu kirunje habwe shonga embibo wabo jine te kuteganisa ekikijo no kigura waheza kukigura okitemaho umutwe gwa yogwe nigwo gwo kubyara
tokwetaga mbibo tokwetaga just wabura no yihachi kije kiwarya ukasigaza he mbibo. Ekindi ekikurugwa mu kikijo etari juice ningashi okukirya niche kikurugamo agama papa tigakakora nkemere yente. Apana Saireji hati amapapa gabwe bitoke egabige bikijo tigine mbwenu tigino mugasho gwabyo tigino mugasho gundo kubasa kuba no kwaririkira kandi nabwo tokayarikira ahubwe gogi ni mabi munonga wateme kikijo okagarekamo hati cyo kikijo nigogonka nigabasa kwite kikijo mbwenu yine kuba nogihamo ukagose gakwarikira rutoke amapapago mugasho gwago no kugosa deni gakarugamitaka. Iwe nko muhinji webikijo ningasha ine famu yebikijo no basa kushaba government ebakorereki nkimwe abahinji bebikijo ekindi oriyo mu kigombe cy'abahinji bebikijo tinkarebera abantu abahinji bebikijo ni batweta ngo twerundana hatika kwa nkomu muri Nyakabungo no shanga turi mu kabashatu so kandi nywe ka government nkubere ningisha banohora ubwire bwinji abahingisa bakukora nkurukungana baketa abantu ngo bije babashomese ahabikwatirene na nentoke bumwe babeta babashomesa ibikwatirene na no kuri sembuzi ninge nkoko ningente konka itwabe bikije tinkarebire nangwa hina bakwija bakagira ngo twinoho mushomo gwe bikijo bakatwegesa tukareba ukutwo kubasa kuganyirwa munanitu bakaturondera nakatare nitwe tukagire kitwagasiri hanga. Hati ori kwabura omuhinji ariyokwe na no mushija ariyokwe ari kukera ha matatu nabanishaba ebigambo bibiri ningashi bishatu obeho no buhabuzi buwabahereza hakuhinga nkentasi mazima niwe nkabo abakukera ha matatu tinkwikirizingana nabo bakurugireyo nimanya abantu bingi bino kwa mataka gabo bazayo barebaga mataka agatine kirimu batamecikijo bakiza kutamecikijo bita abahinji kutwo kukanyira bebikijo na nakatare kakorebekire na government katukwasireho tukatira umuranga turi bingi government tuhwera itwa bebikijo nitwe tugiraki tuganyigwamo. Okay, eche kikijo ni kitwara bwire kikwera nakitayo mwitaka bayizawe ekikije eki mu binte bikurahuka munonga nekikijo omu mwaka nintema mu koja nkobere nyina katare omu mwaka nkobere nintema mimirundi ebiri. Mbwen tugire nti ekikijo nkyerere myezi mukaga ekikijo ne myezi 5 emyezi 5 ekikijo nicyo cyayezire. Okay, andi nikizara munonga ekikijo kimwe nikibasa kuzara nkabana bangaye ekikijo no basa kushanga cyazara nkabana nka 30 hati nkahanyuwe ni ushanga ekikijo kimwe naza kukitema nikiba kiriho ebikijo nkana na 5 bumwe kiri mu 10 mwene between 20 na 45 kuri juro kucyahangwa. Okay, omuhinji witu oyino murimo gundi gwo gukora apart from kwinge ebikijo ninga sho ino musiri gundi ninga oyine bintu bindi obuhinjo bundi nyewe omurimo gwanje ogunkuba ninkora nantajyo mu bikijo njyo mukozi w'amashanyarazi go munju ni installing amashanyarazi mpereza wiring certificates kandi nyinaho nakaduka kace akunkuba ninyihamo materials zanje ezinkuba ninkoresa abantu okuba na professional job ningashi omurimo gunshomerire nikinzibira kubo muhinji apana hakuba nkanye umurimo gukorogo gw'amashanyarazi nincera kashishi shahimwe nimba nje mu bikijo zaza kwikashahina nindugaho nizo mu mirimo yanje y'amashanyarazi ninga bumunanye no murimo gw'amashanyarazi bito bakora amashanyarazi kugira ngo burizo yanobuyine mirimo kuko butine mirimo otine umurimo gw'amashanyarazi ushuma kuno mu kisharo rugira ki
uhinge chikijo. Okay. Omukozi wa banka ninga shomushomesa Ariokwe no muha buhabuziki okuba na side income y'obuhingi na n'oburisi. Ati naba banka nibagiraho bwire obuba kubahereza. So nabo nko bene mbashaba kugira ngo bagireho ka side income ninga babinaho kuhinga naho bahinge. Akuba tokarayinga kugira ngo umurimo ogwo kunanka ngo guma haryokwe. Notekwa kubuyina kandi akarimo ko kuba nokora harubajo nyinchani kabasa kuyamba. Okay. Hati nabanishaba ushome namba yawe eyesimu ushobora abantu okushangwa in case bani benda bakuhagire ebikije ebibi wagira ntitibine katari. Enamba yanje yesimu ni 0 8 2 5 kandi ni nshangwa waruga factory ya Coca-Cola enyuma ya hotel turayango aho niho hinkuhingira. Wasigaruriyo nasigara ndi tumuhimbise Kenesi umuhinji webikijo. Okay. Turiyo mufamu yebikijo atwine omucyaro ogu no muhinji webikijo no mureba nebikijo biryaha reka tushobore ubwo murimo we nagushangata omucyara nakwakira omuhinji wito werizoba nakushemererwa ninya nakira. Egi business wagimara mbwireki Najimara menyaka nkeshatu. Omyaka 3 agiwamara business egi nibirongi kibi warebira business mbene birunje binarebe business egi ngire munka kasente ko kunyamba nko mucyara ko kugura abana banje bijwaro tinkushabizo mushija kasabuni kwekoraho mbwenu twire no mushija nko mwonyo biriti business egi mazimanyireme birunje ginje konka shogwo muri muti gukuteganisa ni guteganisa konka mbwenu nyine kugumisiriza guteganisa hano okoramo ebikeje bikusharagure mukono mbwenu tukabara kuteganisa konka mbwenu kugumisiriza kugira ngo nimba ngukunzire. Ni challenges ki zo kushanga ningashe bizibwe bindi byo kushanga umurimo ebizibe bitukushanga mu bikeje mu abashumani bija bagiba obumwe biribwa kakoko obumwe obura business oburaho kubiguza ushanga tuwabona marketing yo kubitwara ngwe nige bizo bijyo mu bakastoma babari bace hijo wa 10 hijo 12 ushanga zitakugirira mu gasho nkabikije nabyo ni bidiba ni bidiva bakastoma bajyo ni babura ushanga bija kamwe kandi nkayenzire ngo shange bari ari kwija nko umuntu ari kubitwara mu rundi gumwe kujya so yajana fuso ninga kakatukutuku ninga kakakanta mbwenu kujanga izo center zimpo mu rundi gumwe zinjiro mu gasho ko nkago kubura go kugira cyo kizibu cyo kubura aho kubiguza ni hijo wa 10 hijo 10 biro shanga stanjiro mu gasho konka nkabenyenda cyo kizibu cyarugaho nkafuna nkentambura ningaho kubiguza zikabene zinjiro mu gasho mwene bizibu nigege binkubugana mu kubura aho kubiguza kuribwe cyo ubukoko bukuje bikijo na nabashuma kwija bakwibamo. Okay. Ni buhabuziki bwo khereza omucyara Ariokwe hamwe no mwana wo mushiki hakugaya omurimo nkogu omwana wo mushiki nabasa kwenda kujwara je kurebekaje na no mukazi nabasa kwenda kwesiga kashitama muzigo mbwenu no bahaburota hakwinga nkentasa mbwenu buhabuze bunkwerezo bwo mucyara urukwenda ngasiba yesidira shitama muzigo ubwo mwishogo urukwenda ngasiba yeshitamire akabakagaye mirimo nko kwinga nkebikeje bi nimbaherezo buhabuzimwe abacara kusaba shitami uburi mu mugono utakagugaya ko kuwarebe bikije ndabisiba mu bikumba bagura bikunena konka mbanyenda ngo ubwo mu mutakagwe kugira ngo takaza kushabirizo mushija yatari mu manya wamutera amakara manya wamutera emere manye kibiriti tayine padi abacara mureke kujoge mirimo hati kunkuruga mugiye bikejo ryanje nabanye siga nshona nabwo nori ya wasi bashita mamuzigo kandi wa muzigo umucara we usibotegerize baza we nyoti nkwasa kutero mushija jire nkamufiride ngo ndikumubuza ngo titwinemere nimbanye nebe kijo ryanje nyine mesente zanje nguremere abana banje mbagure cye bakwenda mwe niwe mucara uri kusuboshita mamuzigo nani ngutero buhabuzi okoro takaje go murimo nabwo tokabura kurebeka je warugo mu misteri yawe ukaruga mu business zawe ukaruga mu kejo ryawe tokabura
bashobora kurebeka gye mwene nimbahabura batakajoga emirimo bakore nko gukora icyo kikijo cyanje wasigara uryo nasigara ndikoresha abamakirini omushije wanje bakumweta Kenesi omuhingi webikije we bare munonga kare namwe bari kumutayira we bare munonga kureba Nkore Media TV program yitu eyo buhingi no burisa nikwe yarebeketi. Until next time, God bless you, bye bye. Nkore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati Nkore Media Nkore